Ichi iti ki bola le ki mudaham na mu the Loi pa ki mo papang tan nak tong asum mu. Wow. Ana samomong ja sumha ata pa hi I share now here homji in na kati chu sumle pai so today earning kiti cho today earning a chu 12,000 12k a lo le 10k today earning kiti cho hi chi hu screenshot nai thot le le pha no la mi dinga chu earning chu bai che he na ki mo hi sau hin na hi thai chanin hi chilang ho hi it is a min government recognize pe recognize nan te izau da thai chan wa cha phai hi ka sei no ma hi na hau to yo le a phat lo wa le hau na hi jong le sei lo ri ka dai se na ki pa ding mo hi I dei wa le sum thing anga yin ei man I lo do mo ei man gim gan thai ha sat ta I lo do mo hi nam mi ten I tu ding win ki na ka hin na hi thing sana se ya chu ei man I tu ul sa lu na a hi lo le ei man hard work ta I bol pa mi guys sunglass in sunga ki biang chapui puina. Henge miem chu umena. Thil chu na. Hello guys, welcome back to another video. Tun hin video tha khana simpi ta hun chi video hi adang zonga hi point na tham nia ra yong chu I mu video yong ka ta sanin na ji chun ka video an ve ho zo si chunga ki pa thu ka hin sai no men na ji chu video ve ve la ka hin abot tan ave yo me ave lo zo men ka content yo hoi be set pon hin la no hon ana hin support nazarvin 30k la mon chu thing ta vin tu nya hi adang hi point na tham nia ai mu wa chi iti ki bola le ki mudaham na mu the ham ki cho hi jing na tu la ya hi chi poi mo ma jing chi le asor jong chu chom khat jo le hong he na win natin ai wa nga chu ka sei num chu hi le tu na hi sum hi iti ki hola chile sum thing hi dham na chile itabang ho chu sum hoi sum pha ham ti jong chu ka sei num men chapang cha hi jong na ji chu ke ma yo experience sum hol dan ho experience ke nei pha la chu ka hin sei ri hin na guys pat na pe na ka sei num chu hi le tu lai khan to dung zu yin platform pp ham media lang ham pilam hi jong le sum lang a hi sum lo na thei chance nei ta vin na hi chi khang chu hi ta in mi khat chun platform khat a hin YouTube ham Facebook ham chale Insta ppm media za chum mana sum hol na khang choi tan mi lo sin ti chun aki ho atam zo te pong ka ti mi tam pi hin ti chun iki bor ta win sum la pai ho pan ta ve cha hin I bon chi ke vai ki support tu lo le hi chi sum ho mu na de ho so ha sa hi chun ji chun khat la khat ki to su tu ten na ki to su tu hi ten hi chi na ring a chun hi chi ka chen ra hin hong lu na sat pe na hi le subscribe like comment and share hi ne bol pi in ti chu ka sai no ma hi na a ji chu hi chi channel kan hon na yong hi so tho ta e wa chi subscriber cha kan nan view so sum aki withdraw ho hi a hom tho na la yin hi ji chun ni gya ho pi na zal na bol pi win ti chu ka sin sai no ma hi na tu na hi miem hi ka khat na tong a hi yin ka le media khat na hi yin chele sum alam chum sumai hol naw yong o min na hi chi chunga hi media langa ki tia phone na pa sum lo na yo na mining ppyo so ta na criticism na hi po yin sai si na yong a hi po yin hunung le cho yong aga yong hum tho ri ta sam ai wa nga tu khanga ringa platform za hum na chunga hin nami te ko ma ka sei num chu a hi ala iti seram ata pa hi I share now here homji in na kati chu sumle pai la nga hi I mu na pau iti seram igim gan the now hu min a rik sala ngam na ra chu igim gan the now sum su la lu de za jong hi se anga yen ji chun media khat na jaw ta le hi chlai hong jaw hi chi on na ti ta a yong le hi chu mi hoi tan hil chin lang jaw se en chu ka point khat na ka se no me na ji chu mi hong jaw nu nga a jaw zo nu nga nek lek na ki dan du da lo min suma sun pha na
na sa lo ta ball ti hon chu ball down tin hi sang a chu i zau sa nu ma lung thai se la chu pan sa nu ban la chu amoy ang chu hoi ta ga ngai i ta bang na tu am i ta bang hi am ti ho chu nei khat ngai bin khat bei example khat in pilang i earning pa hu ipi platform hiong na ka ti na ipi platform earning pa hu today earning ki ti so today earning a chu 12,000 12k ai lo le 10k today earning ki ti so hi chi hu screenshot nai thot le le pha no lang mi dinga chu earning chu bai che hian na ki mo hi sau hin na hi chi pha ti na chu mi net influence zo zo a kai hian na mi yong la na che ya chu mi influence mi ki influence zo a hi ja chu na earning a ki pat dan ho cho ge ya na share lo wa le khunung le mi him lung thai mo chu ma cha hi po in pathin i chung vai hung lung thai mo ti nga le thil phalo hi dim sen hung hung thei he ti ka hin sai ro nu ma hin na ji chu a riksu kui ma chu tu la chu le lam khala chu sung sung lo wa chu mo hi thei lo free mining ho free a sum mu na yong na i ai wanga atam zo hi chi se ram min app so a platform ho upgrade na dinga chong so dim se no mai hi che hi ya chu mi chu na ti se ram na zo ta nga le chun a chei chan ye chun ga thei lo ham ti hi ka hin se ro no mai na ji chu ka va ji ti nga le mi tam pi hi hlasi yong dim se om ji in na i pat him ho ban nang chunga lung lai thela cha pathin chu ti nang chunga lung thai ram na ti yong chu mai kit he ji chun a ji chun nam mi te ho chi platform ho ga ki sei ringa chu renova ki ti ho pp platform ho dim set num tan na hi chuwa hi mi zaw ringa yong hi mi dim set na sei kei kom ki sana sei hin chle no ho ko mang asai du ka ta san hi chu ta bang hung hi ya chu mi chu na zaw sa num ta yong a clear cut amoi earning amu thei chan kya chu i ha sa yong le na ka ti chu earning lom chu ka ti poi a basic be chu hoi ta hi lu te ti ka sei no min a balance min today earning a ki ti ya chu ni khat na lo do a hi sa mai the na hi chi ya chu mi hung zaw thanu ma hi a hung zaw ta yong le no in tham khat hin bui pi za vin ti chu ka sei hin e wang kai concept to no concept mang ki bang lo be ri hi na aji chu ke yong ichi platform mo za na hin kana zawin kana zaw ki ti le nia kana zaw khai na kha chu zesta hin kha chu hi le zesta to lai a chu kana zaw he na lai chi te ni ka hung zaw na apat na chun ipi ka experience am tiala apat na pen na lai a chu ka hung zaw ben lai a ka hung zaw na a ku na chu sum hi ka zaw le hin sum ka withdraw drawing na ni chia chu ka mu yang ta na ka tha num che chu ai wanga ka tha nu che wanga chu a ha ran nan chu khat ve hi za na sunal he za na mu re ti khan hum amo hun mi kadal ta ma ki chi piu cho kitile amo chu ki chim mo ve ti approve na chu mi suma tha sa wa sum za kan tha do ti chu cha chu sum ka mu ta lo na cha pa na chu ke ya ringa experience khat na ka lan ta chu cha pa na chu mina sa yong la hi chalanga sum sun na zaun lang ki ti hi bol lo re ti kha chu tan na chule second na chu le zesta zum ka zaun zesta chu piam tala product ke la ki zu son mi e downline ma le ta chu sum ki muji hin na hi cha chu kan na zaw na hi la kai chu downline yong ka mu man po in evang ka product chu man ki tu chana ka zu la hi chi chu atung ham awal ham chu ke man kan ni chu hi jing na atung lo mang lo ti di hi na hi chi hi ya chu ke lung gial khat se ki sei han lang ni le nam mi te ko ma ka share num pen chu hian le ke ma experience dung zo yan ai thei chanin hi chilang ho hi it is a min government recognize pi recognize nan te izau da thei chan wa cha phai hi ka sei nu ma hi na ya ji chu izau hil thana la ki bu la na hin na a risk na la ngam mo la chu ka sei thei poi mi yo ngai ma ta yong the na ai wanga chu ke ma lung gel ka sei he na ai ho he abul lang la hi ki pe cheng jing via le lang le ti sei ram i ma cha ki hilo ki khan hi in ei wo hi chun a hi thei chanin hi chalang hi board out te a hi thei chanin ni board out te ti ka sei nu men na tu
YouTube mo pi ho ki ti ho hi le ti se ram ei man zong experience ki ne ya mi zo sin experience an nei wa aha dan earning za aha dan chu men chi a chu ni khat ki mu a hin na chu le ei ho hin thu platform mo pi ti se ram I hiện ho like ki to rinova ke vestis ki ti ho hi cho hi in het ki ul ha chei na hi ji ta in hi chi ma sanga chu min atung tung de ki bor do a sum la pai ho na ki la ro ju hi tan ai wanga cho cho hi pon ai wa chu hunung sang pe le hung ki he ji hin na hi che hi ya chu a hi thai chana ima khol wa aman na ri la zawra ding zaw da jing di hi a phai ti ka sei nu hin na ke ong ka pu te khan an sei hin ai wanga chu ke chun ka experience num ti ram chi a chu kana don lo hin na ai wanga chu ke ong chu kamang ka ha man kamang di poi ti re hin na ai wanga mi sei a pha hi la ring a si la pe mang di hi chi ong hi ki ti na hin na chule no jong platform za za na hung zaw ru ka ta sin experience kai sanga hi ta thim ta yo nom do hen na ai hi wang nin hi chu a ku na experience wa na how ta yong le a phat lo wa le how na hi jong le sei lo ri ka dai se na a ji chu nang na ho wanga mi dang na loi na pai na gul na pai chu ki bu la na thei hi kin hi cho a risk la an ngam na pa chu na sei pi a hi le amo in igia tawin te e wanga zol mo ki ti pi ti se ram tip tho mo ho hi bol daw te ti ka sei nu ma he na ke yong amu na ta thim ta yong tu a ka zaw ra nu ho pi han so nu nga yong mi yong tip se nen ai wanga so ka don ta lo he na a ji chu ei ma yong ti se ram a kham cha ba ma chu he thim nyang ki nei thoi ta no yon he thim na ring wa ka hin se hi bo na ti se ram aki flex aki bor thai se hi chi platform ha chi se ti ni kya pi ba ji chu nam khat hi na zala ngai lut na zala ka sei pi hi na chi kan mu sa nun bet chi na ki flex na hi po in hi chi ka earning mo a hi na ke man ka khut ta ka tha ta ka se na earning mo hi ya chu ka hin vat so na hi in hi chi ho ta bang i dei wa hi le ki pa ding mo hi i dei wa le sum thing anga in ei man i lo do mo ei man gim gan thei ha sat ta i lo do mo hi nam mi ten i tu ding win ki na ka hin na hi mi zol le ya ta mi su na jing sa ha cho ei mai i na to the ham pi to the ham mi so na a chia ti se ham asilam mi lo po le chu to a pha ham ti yong hi i nei ri win ka hin sei nu men na I think sana se ya chu ei man i tu sa lu na a hi lo le ei man hard work ta i bol pa mi ham lo na pa hi sum yong hi a so nen chule ki pa na lung thim ki pa na lung thim jong dan jingin chule khununga yong mi yo isung ala se point hi ka sei ro nu na hi na thu chu ka hin se sao zat tan zong le ni ki thim du ka ta san i ha thim lo dim se nan tin hi chia hi ya chu video channel la ma hin ki ba thu ta bang ka hin sei nu men na apat laung chu ka sei na in tu lai nam sum bui abui de du to ki hanin nam mi pi te yong na chung chi wa ki pa thu ang ka hin se no min taw na ki gyal do ji mu hitin chule ma ba na hi ipi ham i objective mu pi ham ti yo he zap mu hitin na dunia ke main ti se ram online platform mo thu chule sum iti khat di ham igim gan thei ji wa ilasit now hi iti le iki kang se ro thei du ham online platform ho ko na chule ta online na agent ti ram na amo hi iti le mi chunga la silo ram ti ho ta bang chule sun la pai hor na chung changa ka hin sei na chu mi na chu ka sei wa long dim se de hin na ngai da ta to long ka sei ro rin a hin la puni kan hin sei na chun sei hi sei wa ngai da mu tin na sei kha ma le chun la thei
chang zan ni ka sei la chang khat la the no a pha pa ro chu la ta silam asi pa wa chu la po te ti hi nami te ko ma ka hin se no hen a chei na pen ding en na bon cha vin dam sa bye. Hello guys, tune in ko hin ko loi pot video kan su han de hin. Hitina hin. Loi pa ki mo pa pang tan nak tong asum mu he. Wow. Ana samo mong Ja sum ge ki khat da inte. ama hin sum mana man talo he na. Aji chu as hin ko he just like living like a billionaire na. Hindi cho boy guys. Nge gaching yo. Katolay boy kay sum boy gaching. Hello guys, this is me, Minziar from Kukidian. This is my best friend na, multi-talented boy. Yo. He is very rich guys da. Yo, this is Wow he ko loi pa te. acting like Purna, but deep down. Deeply he is a very No. rich person. No way, bro. Why you tell lie? You are YouTuber, Look at- don't tell lie. Look at my face is so bright. Wow. Yo, Ya come ke on, na loi guys. te ho. Ikat tay kilo. Ano da kan bola ne oh ya ke. Guys, sunglasses sunga ki biang sa boy na. Yang nya, mihim sa ume na. Tiu na. Na boy. Ini meme so. Chẳng nói phát xạ ta. Nghe. Bye bye guys. Viewers ho. Bye bye.